Kubor ka Batesi TV. Lawan ra Shipai da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ya bentip nak ekadau ke bak Shipai jong ka Sanpupra Gorkha Training Center gila penyeng daki jingker haka kerdop ke bak ar jong kini ka ketem Shipai ka balong ru ka jaka baki Paidbah snong Mawshbuit ki juya Lynti kat hadu bak lawan ra ya ka jing dang kali ke bajur hak ni ka jaka hadu bak la penbitar hadu ka tatai ki Paidbah kat kum ke jingtip ke balai ulum la antat bak ni ka lejah ka por kombasan beji ai minta ka janmiet jong ka la si ublei ka kedua lung kubor jong ka Batesi TV walaupun hak ni jaka kalalap ru bakalami kajing pen ibor hapdeng Shipai bagi Paidbah ki wilayah Hermau Markeliang kibor sin charge ke East Sales District bat kibor pulen tangshu ajing tep halor ni kajingja kila her marmar ni jaka bantem ya kajing kena nakaliang jong MDC ka seorang kamru marmar ulalej bentok kit ya kini kajingja kanang monora ya kajing penyesong bat kajing ebej hapdeng kini ki arliang mamlah. Belum kau solution ni meloj. Kali ban itu kan. Lepas lagi sudah cakap lajak. Dia bisa yang dia kesuruh. Lepas lagi lajak dia bisa satu cewa. Jom baik. Cakap kita lajak. Di minister mentah, tahu pinjam mentah melabur. Mentah awak tahu.
Tok bro. Rawing long ile kat bala ben lai ini agin dai. Lain Shipai nang le aku kong mau hiyo. Ha? Sile dan bor ki dai ni sia kan orang makit ni. Tak tahu. Ngam siapa ero rong dai tang ka we ka. Jing le jong ki sia Shipai dah. Teng Shipai don ka ya buat ini dai. Sim ka buat. Ông kena pergi dari taksi kini kita rekod. Jadi kita ikut ni sim jinga sini. Man kasni lek judan te kia ayu kan ki paweng ta kia pede kia ayu te tu la jong di lawan wi nang yang la jong di kasalo ni te kamu mentam syaya chu ste em syaya chu mentang te kia bun ma ki bun ki traffic jam tan tu kia blok te na kai kada bagi bu ngintip te Ngisem cik baik kan, long habis dia pun disebut berala don hang tu don katuka ayu hang tu don, ndai dang ya bu santai long asim cik te nak kata kita ki babu ni kita ki driver kilaya wet kan, long ba bayar pen speed hang kali, dan dai long aduk mentah teman-teman ban kata speed aduk kata takam kan. Te kalami ke jingi hururan te kelaya syok ke ba syabam dekat sulai dekat tukri ulaya sai ulaya. Ini betul nomor sao deh. Teman yang bukan bisa itu. Ba kumna kumna kecing hururan deh po. Am gade ba ni Shipai ibu kan barel ni po surak. Jadi wit kali dali ong ba yu penhe ya kan he ngade kata sami hururan ba. Kejudan kan ke barel malah ke sini ni. Am judan. tong tas ni. Kamdan nak kecing thok nak tes bisa beli bu ini ke barel. Am kemo ye. Kisukam. Gile bela kacang gaman nang ni misi balik bela kacang gaman siapa krem bom nyapain nur yele pa bele. Muman miki gile be. Lah kan sin sare gini Shipai yang ni kira cukup dia bisa gini. Labun sin de tamuka. Kila kepat dia nono behek sarkar banyak kan ho kan. Oh la keren mah. Aduh siam lah koi. Ingin sampai penagih ke perkara ke bagi masak kerat. Kubalang berjaya. Ni Jawa. Mentat nyelatiap kekeren teh neng teh yang bonpa teh nakaling keconga sisien dah kecing suki ya kena kekap akabai debat hanya po kiat Mawshbuit kena kiat GDC tang syuyok cingtip ya kena kecingja pementar sengai kedan kecing syak penwit jengki Paidbah ya
Nakaling kacungi tang syuk jingtip menyang lawan ban lapentip syedisi bad SB by dem kena kakam te keng kebaca long bakanya kakit 58 GTC kedai kakit kaba lapen wit yu Paidbah lapon seniap kamde tang menin kita kanya kakam kamde kabadang menin mentas ngai kendai kedai ke isu kebelah seliam ha bawat ke borsnong Paidbah Mawshbuit ban nakaling cui ki nomi khmat kumcu berkisang balang ngila shimki bhai kene kakam te kabide bakane kakiet Mawshbuit hanya 58 GTC battalion kaladon bun tele ki meeting ke bang ya keren kumno ban wiang ke cing ya jung Paidbah Mawshbuit bai kendu lingba kene kakiet te ngilai keren bun bha ki meeting bat haki babun tele ki meeting ringkat baka borsnong ringkat isang balang bat yeru mungkin nomi khmat kiba hati ke seniam kiba bat kitigi por kiba lalai no ngilayo ban kendu apa deputy commissioner's office bat kacing dawahi kacungi hadu kamiting ke bakhaddu bade bet run wiang ini kakir la syai kata syai no lu itu kain ba syam cingya menya akannya kacingca menya bakila penmensau iki brio jungi nakaling conga lengkat berpisia baidon lang ngenem aili ya uno Shipai upadon ketai ben penmensau denam de bat yakinnya kiba lamensau menya lengkat by district magistrate mentai don lengkat DSP ngilap ha medical ikinya bat kumcu ru ladawa ba lengkat ke borsnong bat nakaling cungi ben pha le ke inquiry ha ka bede ne cingca menya marmar la phawyang ikti ki barkit kiba bu bapenwit ya kayang conga congpai bat om tang kite wat ikine ki babun ki barkit hangnya pot lente pendapet nadut nangnya syamaran ting denam dena saula hakabide bakinya nakaling cungi ngikerpat apin alam ka cingkersyan yi ya kabakanya ka thong ka permanent solution he ya kanya ka kam lese de benwiang yang ne ka kiet ngisuthu bat subha ya kersyan ne mingi hakabangin yo lese ban pendiap ikita kikam hakabide ki meeting ki barangsa bat ngin sakhat langru lese wat iki babun ki balong ki nong ishim menta hakabide kani ki issue ki don ki seng balang hang neru tengi khot lang yaki yakaba ngin shim ki lang yek ne kakam lese kamde kakam bau Paidbah Mawshbuit usyam cing ya tang mo mga maphairuk ngi syam cing ya lang ma ngi wan da ka cing soki hanya da ka cing kit khle ban wiang no yakane ka cing ya te sobha ailam ngi cing kersyan bat yakaba ide bat kamamenta ngila batha yu komandan jong kane ka 58 GTC battalion yakaban pleno baro arling yakane ka kiet kenang ban pelaj yaka cingyang jong Paidbah nakaling cungi slobha ya ku pret lang ya snok tay lang bat ye bat nginam ailat bakine ke ing kiba cingca ya kaba ya de bakane ka cingya Paidbah nginam kliat bat nginam syong thaj ya kaban ya khun namta kane ka cing ya bo Paidbah udan subha ya mencur yang bat ye ya kaban pelaj bat ngalabatha yu GTC komandan hangnya ban weng no lane ban pleno baro artli kine ke kiet ban sub bo Paidbah flash bot Come on,
kali. Wan kali wan. Soba.